Ngibingelele ke babukele emakhaya ngibingelele lapha sikhathele lethu umgozela babukele emakhaya ngibingelele nani ingwe edle eziningi babukele emakhaya namhlanje ke sila eMlazi sibhalele uma wathi ucela sike simvakashele kodwa yize sesithatha isikhathi eside ma sekuduzela afika ke lelo suku obukade sicela ukuthi sike sivele la hayi ke sesikho yebo bese cela uphakamise izwi. Ngiyabonga nzama kade lolu suku ngilindele kakhulu ukuthi ngibone. Ngizobeka isitori sami. Lo engikhuluma naye ngikhuluma noMamZanele Memela ohlala la kwaMashu. Okwesikhashana. uMamZanele unenkinga la unkulunkulu awalahlekelwa imali ngendlela engahlelekile kahle. Ngingathi enekeni mhlambe ngakhumbuleka mhlamba ngathi kwenzakalani kodwa indaba yami ihlangene kakhulu nomkhaya. Ukwakukhona ummeli thizeni owayela ema-ofisini la edrobheni eSenwell House. Ummeli ngizothi wangilutha ngazi noma ngizothi ngalutheka noma kwenzakalani esebenzisana nabasebenzi bomkhandlu. Abanye bakhona abanye ngiyabazi wathi udayisa ama-site kangangoba bakhona impela sengikhulume ngikhathele nabo. Wathi ama-site nangempela ngahamba ngayibona ngithe ngiyibonile wasesho nanemali-ke ukuthi imali 160 ngahamba ngayokhokha ngakhokha ebhenke ngikhokha e-accountini yakhe ngiqobo Ummeli yes ummeli ngamkhomba lo mmeli ngingamkhomba ngoba ummeli nje impela okhona ngisho blackboard lawa legal wise ayike ummeli-ke lokhe-ke siya-ke kuyena siya ngoba le mali le engangade ngithenge ngayo kwakuyimali engangikade ngiyithole amasenti ekade kushone ummeli wamasethi ngoba anginayo indawo. Dingakala ukuthi mhlambe ngathola noma isite ngiqhubeke ngakhe. Hayi-ke ngithe ummeli-ke ngimlandela-ke ummeli ngimtshela ngoba mina ngangijahile ngoba kuyimanje ngihlezi emnyango anginayo indawo. Hayi ngase ngiyakuyena ummeli ngathi ummeli ngizocela ukuthi ungisheshiseleke mina-ke unginikeze incwadi yokuthi ngingawuthinta umhlaba ngoba sengikhokhile. Hayi cha futhi ummeli wangasho lutho wathi usahamba-ke usalo asebenzisana naye ongaphakathi komkhakha la ema-ofisini engengiwasho ngegama engiwasho ngelinye ilanga igama. Hayi-ke sahlala-ke sasibabili sinomunye umama sahlala-ke sinalo mama saseshuneni ukuthi sizohamba sobabili ukuze lento siyithole. Hayi nangempela-ke sesifike ofisini safika ummeli wasinikeza incwadi ezayivaliwe zibrown wathi ivulanini-ke savula-ke cha siyithola iy'ncwadi cha ikhona impela incwadi yokuthi umhlaba ngingawunyakazisa wanginikeza lowo ncwadi. Hayi sajabula-ke ngoba mina ngangijahe kakhulu ngijahe ukuthi ngakhe ngaqalisa-ke lapho ngithi ngiyaqalisa-ke manje ngiyakha phela manje esayithini yami. Mengithi ngiyaqala ukuthi ngiyakha esayithini yami wayesefika u-inspector wangimisa wathi ngeke ngikwazi ukuthinta lo mhlaba obhilonga kumina ubhilonga kumkhandlu. Hawu na kanjani na ukuthi ungabhilonga kumkhandlu na ngoba mina ngathola incwadi ephuma kumkhandlu ayithi mina ngawunyakazisa lo mhlaba. Ngalesikhathi nje ngisimgqugquzela ummeli ngoba kwaku-2020 kwakulesikhathi se-COVID. Ngalesikhathi ngimgqugquzela ummeli wayelokhu edeni esitshela ethene-ke hayi ubani uGavin ngathi uGavin igama lakhe naye uGavin uyagula u-COVID so angikwazi ukutholana naye. Samphusha sathi hamba umyele esibhedlela umtshele ukuthi sidinga incwadi zomnyakazisa umhlaba. Wahamba kummeli kwazi wabuya nazo-ke lezi ncwadi-ke zokuthi sinyakazise umhlaba. Mase sonyakazisa umhlaba sesiyaboshwa u-inspector ngeke sizithinte lo mhlaba
lo mhlaba awubelongi kuyena. Awu mesithi siyasukuma tap siya kummeli, ummeli akasekho ema-ofisini lapha eSengle House 11th floor akasabona. Ngizame ukuthi ummeli-ke ngimfune ngize ngifune ngisho nalabafana laba okwakuyibona phela ummeli ekade ebathuma ethi abahamba sikhombisa umhlaba simfune hayi asimtholi ummeli. Ngizwe ngabafana bathi abafana hayi khuleka ma ukhona asebenzisana naye ongaphakathi lapha kumkhandlu uyena ozokusiza. Hawu ngitsheleni igama, bangitshela igama. Uthumi ngiye kuyena. Mengiya kuyena ke ngitshele ngithi ummeli ukhomba wena uthi wena uzongilephuzela. Umfana akakhombisanga lutho ukuthi uyathuka lento eshiwo ummeli. Umfana wathi letha wonke ama-document owaphethe ngiqalise ngizama ukuthi ngenza njani. Ngalesikhathi lesi sekulahlekile yonke into nommeli engasabonwa ngigibele ngiphuthume eMaritzburg ngoyicheckela mina ukuthi ngempela le site ikhomba. Mengifika laphana eMaritzburg kuthiwa eMaritzburg cha isite ayikhombi umuntu nje le site. Wena njengamanje bawujwayele lo mkhuba wakho. Thatha le ncwadi uphumeli ngithi ummeli akasekho angimthola. Bathi thatha le ncwadi ufike ubatshele ukuthi uthulwe ithina la ka-Title Deed eMaritzburg ukuthi abaqalise bakwenzisa iprocess. Uzofika lapho-ke lapho-ke mawusufika kuzobe usuqala manje ukuthatha indlela eshona le ngoba lathi nasibone lutho. Mengifika lapha eShell House ngifike ngene ngoba wathi ungayi ekhaya qala kubona before uye ekhaya. Mengifika lapha eShell House ngibakhombisa konke nama-document ngithi ngithunywe eMaritzburg ka-Title Deed. Bathi uyowenzani ngithi bengifuna ukuyicheckela mina ukuthi ngempela le site ibiza bani, ibiza mina noma ibiza omunye umuntu. Bafike laphana bathi angilethe ama-document ngibanika ama-document. Ibuki intombazane ithatha ucingo ifone ifonela ngasifonela usho ukuthi ifonela khona lapha ngaphakathi. Kuqhamuke omunye ubhutishi athi sikwenze njani ngithi ngithunywe eMaritzburg bathi anginikeze le ncwadi. And then mase nginikeza le ncwadi ngoba le ncwadi mengiqala ukubheka khona into eyayikhuluma ngoba akekho wayefuna ukuthatha istory sami. Akekho nje wayefuna ukuthatha istory sami. Kusho ukuthi nje khona ngathi engabithini le ncwadi. Nami la ngemuva ngababekile phansi ngithi makuukuthi akekho umuntu owasayina le ncwadi le ngiphethe manje ushonephi. Batheneke hayi ma rest in peace. Ngithi rest in peace bani? Bathi hayi njengoba usibona nje sifika manje siphuma ukungcwaba uGevele ushonile. Ngithi awu ushonile khipha incwadi le ayikhiphile. Ngithi okay it's fine ngoba ushonile. Njobe eshonile ukhona phela ongenile esikhaleni sakhe o-take over ozoqhubeka nendawo yakhe. Intombazane iqaleka ifoni. Bebefika ifoni intombazane bathathe leli phepha balibuke nombani abaleka nombani anganoma kwazi wabaleka abantu abawu-10 noma over 10 bebaleka. Ngithi mina lalela la ngisana ukuganga ngami mina la ngize nge-ishu enkulu kabi. Ngicela mina umuntu ozothatha lolu daba acubungule ukuthi kwenzakalani. Kuze-ke kufike-ke omunye umfana basho bona bonke bathi hayi bizaneni usibanibani uyena usibanibani uvame ukuphatha la makhesi anje. Afike-ke lo mfana athi mefika lo mfana kanti kufika lo mfana lo okuyena ongathi ubehambisana naye ummeli. Athi mefika lo mfana athi mapha amaphepha ngifunanga. Ngithi mina cha ngeke uzothathela uzowathatha wonke nakammeli ubuke yonke into. Athatheke abuke. Umfana akakhombisanga ukuthi lento akayazi wabukeke umuntu oyaziyo. Aqale lapho umfana aqalisa iprocess. Ngithi mina le process oyiqalisa athi ayithukhuleka ma izinto zakho zizulu. Sihambe u2020 njalo ngihamba le njima until kuze ube manje. Thathe umfana-ke uyangikhomba umfana-ke uyangikhomba. Khumbula-ke njalo lapho-ke babukela ukuthi mina ngithenge i-material ihlezi hlanu. I-material abantu sebeyagaga ngayo sebeyithathela yaze iyaphela i-material. Akhona amaphepha yazi yaphela iphelela ehlanu. Athi umfana mina bona umfana athi hayi ma ngoba
le site lena inenkinga kanjani ukuthi ngithathe sihambe siyobuka amanye ama-site. Angithathe umfana sigibele naye emotweni asayixoxe manje indaba ukuthi ulungisa le paperwork yalo muntu lo oshonile okufanele angitshele ukuthi le ncwadi iphume kanjani ngoba le ncwadi mengithola u-inspector wathi u-inspector nje le ncwadi nje le ayiphumanga ngendlela yakho nama mina ngifuna ukukhohlisa ayiphumanga nje ngendlela yakho ayike umfana i-fraud angithathele umfana kangihambisa ayikho indawo yesite esingayihambanga ama-site sibuka kodwa inkinga manje yalama-site ngiyambona ukuthi kusho ukuthi ufuna mina ukuhambisa isikhathi ngize ngidikibale ngize ngiyiyeke lento kanti mina ngizokuyiyeka kuze kube ngize ngimbuze ukuthi hawu mfana wami ukungobisa ama-site kanti iphi mina isite yami ekuyiyona kufanele ngiyikhombe athi hayi ma khomba noma yiphi nje isathi oyifunayo hayi nangempela ngiyikhombe isite khombe eKhaselile isikhombe isite eKhaselile mina la kule site yami ine-plan inayo yonke into engayikhokhela 10.5 athi umfana hayi ma ayikho inkinga i-plan le singayishintsha siyishintshele kule site lentsha awu singayishintsha ayike hambe futhi ngiye kumnikazi weplan ngicela umnikazi weplan ngicela ngishintshele futhi angabe nayo inkinga athi hayi ma ngiyashintshela ngoba wakhokha kahle angishintshele iplan isibiza manje another plan isibiza another site lentsha angikhombisela ngishintshe ngenze yonke into ngithi sengiqedile ngithi mina u-engineer ke mina ngimkhokhela uhlangene neplan yokuqala manje njengoba sekuyesibili angisenayo imali ka-engineer athi umfana ayikhululeka ma ngizokufunela mina u-engineer okukhombisa kona ukuthi yabo nje obenza lento wenza into ayaziyo kodwa manje kusho ukuthi nje ufuna ukungichithisa isikhathi ukuthi kwenzakalani hayi ngithi mina nginayo imali afonele lo muntu ke athi akenze kuze kube manje akazazi afike lo muntu sixabaneke manje ngibuza ukuthi kanti wena iphi paperwork eyilungisayo ngoba phela wena wangiyekisa paperwork eyilungisayo and wangenela wena njengoba usungenela ziningi izimali zami ezichitheke kulo yamfana ngiyenza yonke into konke into nje kula njengoba nje ngizokhuluma njena kuze kube imanje ngisaqhubeka ngisafuna le site yami engingayitholi waphindela emkhandlweni wabachaza emkhandlweni ngigiga khona every day ngoba umfana phela lo wathatha icase yami uyena engilokhu ngimlandela njengoba ngimlandela umfana hayi ngize ngibone ukuthi hayi ayikho lento nami ngiqale manje ngibona ayikho lento abesethi umfana hayi ma njengoba kuzokwakhiwa nje ikhonopia unganjani ukuthi ngikuzamele ikhonopia nithi ayilungile mfana wami ungangizamela ngoba angisena choice angisena lutho manje angisazi ukuthi ngizoshonaphi ngihlezi la ngiyarenta ngilokhu uqale ukurenta ngirenta ngo-2020 imali yamade ngiyikhawunta manje sengenze 190 njengoba ngilokhuza ngikhokha i-rent and umfana njengoba okuthe nje last year October 9 wathi umfana hayi ma kade siyoshaya isoyi eKhonoba izindlu zizokwakhiwa njengoba wayesho ukuthi izindlu zizokwakhiwa ma letha itifiketi zeyingane nayo yonke into ayingilethe ngihambise nayo yonke into njengoba ngihambisa zonke lezi zinto ngiyambuza ngithi mina ngisacela ukubuza njengoba mina ngine site le site ibiza wayikhokhela futhi ngayikhokhela mina imali engango 160,000 na 160,000 njengoba ngayikhokhela lelo kuza njengoba manje usuthi wena angilethi izinto uyongifaka kahulumeni settlement mina ngeke uzungithathe mina nginale incwadi athi umfana ayikhuleka ma intade ngivele ngiyazi lo mfana loyo kuthi uhambisana naye ummeli bayasho phela omana nakuxoxe athi ayi wena ma ngeke uze kulunge ukuthi wena uyithole lento ngcono bhalisa ngey'ngane zakho ngibuze kwesiphiki athi ungamfaka omdala umqhathene nomzukulu uthathe lo omunye omncane umqhathe nomfowethu angenzi kanjalo
kusho ukuthi mina ngizothola mina izindlu ezothu. Hayi ke ngenza i-follow up phela ngiyalandela uthi manje ngo-October 2025 October 2025 angitshela athi kade khajiwe ke khonopia ngiyoshawa isoli ngoba nami ngiyalandela hayi ngifuna ukuqamba amanga ngiyalandela ngoba ngifuna ukuthi ngiyenzela ukuthi mangabe ngasenzeki lokho ngibe ngazi nami ukuthi nami ngiyongena ngoDlovu siyangena lapha mase ngingena nami ngongena ihlale phansi ukuthi angiyindawo hayi ke uthi ngo-October 9 atheneke kade kufike abakahulumeni settlement bomba isoyi lokuthi isoyi eneke izindlu sezokwakhiwa ngithi ayikwanga noma hawu izindlu siyongena nini-ke endlini athi phela ma uyazi nje phela ukuthi unyaka nonyaka mangabe eneke kuzovotwa nofike nina nifakwe endlini mhlawumbe kudlula isonto bese niyova ngathi mina hawukwenza kusho ukuthi ngempela iqiniso lento ukuthi eneke mangabe abantu beyofakwe endlini bakusuke kufuna ivoti wathi hawu uyamazi nje uyawazi nje umkhandlu uhlangene ne-ANC ukuthi into enjalo namanje-ke ngisahlezi kodwa wawukhokha 160,000 lo mfana ohamba naye wawumnika imali yena lo wayehamba ekukhombisa ama-sites ethi umfana phela lo inspector khokhelo bani cha wayengasangikhokhisi phela ngoba wayefuna ukugqiba lento mina mengiyibona wayefuna ukugqiba lento enzela ukuthi kuhambe isikhathi ngoba lento nami ngize ngagcina sengiyibona ukuthi ayikho kwayona-ke leyangihambisana imake ummeli lo wafaka kuyena imali yes yilo wendi ummeli engafaka kuyena imali owomuntu ukhona phela uyaphila kodwa angimazi ukuthi uhlalaphi inkinga manje angimazi ukuthi uhlalaphi wabaleka nje akathola kodwa ukhona la ubesebenza khona la ubesebenza la ummeli kusho ukuthi lento mina mengiqala ukuyibheka ngokwami sengilandela lento ummeli kusho ukuthi ummeli ngoba ngithe ngoba sengibuya ngisho nala be-reportwa khona abaka-housing abaka-masipala mengifika laphana kuthiwa eneke hawu uphi ummeli ngithi mina ummeli phela angimazi ngoba ummeli wavele wadisaphila ummeli lo ubehlangene nalo okhipha lezi ncwadi namasayithi behlangene naye lo owashona uGavin lo washona lo wakhipha lencwadi lekhona lekhumba umhlaba lethi umhlaba sokowakho le phela iphepha lakamasipala le uyena-ke ummeli lo washona owakhipha leli phepha and it's signed ne-signature nathi ummeli kusho ukuthi ummeli uhlangene ngoba ngithe sengibalandela abafana laphana bawu-2 abaziwa yilo mmeli bese kuba yileli ndiye lashona ngoba lo munye ngathi ngifika khona ema-ofisini sebethi udaba lami bathanda ukulalela-ke laba abakhona nathi mengingena nje engena umfana ngithi awu nangu lo mfana engangambona ummeli ngivele ngithule ngithi yabo angifuni manje ukuyigwamukisa angivele ngibashaya steady uthe sengiphuma sengihamba ngoba imibuzo kusho ukuthi imibuzo engangibabuza yona babeyibona ukuthi kusho ukuthi khona into engiyibonayo ngithe sengiphuma ngihamba kwasengena ucingo lalo owayithatha izinto wathi hawu ngizwa kuthiwa kade ulaphane eShelazi ngathi ngisesHelazi bengithunywe yilaba abangale bethe angize umeneja wakho akabheke lamaphepha athi utheni umeneja ngithi uthe umeneja ugift lo meneja athi uthe umeneja eneke hayi yabo la babekushaya ngalesikhathi ethi babengishaya uvele ngingene lo mfana le engambona kummeli bese yabo ngingakhombisi ukuthi khona into engiyibonayo ebesethi ulokhuzana umeneja nangu okuyena yena oqondene nalawo masathi mfethu akoxoxe kwenzakalani ngala masathi athi eneke akwenzakali lutho mina engikwaziyo la masathi la mhlaba awuthintwa ngoba la mhlaba owedeveloper ngithi nangu phela ummeli behlangene noGavin owakhipha le ncwadi wawakhipha nje amasayithi wawakhipha kanje wathi balekushaya hayi ngiphume lapho ngithi mengiphuma ngangakaqedi mhlambe noma ngazi noma wayicashile umfana noma wayekuphi afone ngithi yabo lo
angendlela engidinwe ngayo ngenze ngiphendule ngizomphendula sengifike endlini anangempela ngifala ucingo ngathi mase ngifike endlini vele ngivula ucingo ngithi ya ukuthi athi ngizwa kuthiwa kade ngisho ngithi kade ngilapha eShelling House kade ngithumile abangale benginikeze umanager wenu ukuthi akababheke la ukuthi wenzakalani ngithi mina yazi ukuthini lapho sengifike ngahlangabezana nenkinga ngabona umfana engangibona efika kummeli wayisuke lo mfana eyowenzani lapha kummeli njengoba sengibona selapha njengoba kuthiwa uyena futhi olokhunjama yes ibona abalokhunjama size athawo yes enake angazi nkosami ngithi ngiyamazi lo mfana ngiyamazi ngake ngambona kummeli ngifike ema-ofisini kummeli ngimasahle asameke lapho ke ngathi ngoba uyabona ukuthi ngiyayibona lento bengiqala ukuyibheka lento baningi abantu abakulento ngoba mina lapha eShelling House bese ngivinjwa bese bengazi kusho ukuthi bese bengazi sebephointisela ukuthi mekwangena nje lo mama Simvini kangangoba eneke ngathi mengithi ngifuna lo ophethe khona ubaba khona lo ophethe ka human settlement intombazane ingenzele kahle ngingena ngithi mengifika lapha phezulu ngifike ngifake i-appointment mengiyifaka i-appointment bangifonele bangitshela ukuthi i-appointment yakho nokubonana nobaba uMngadi ngosuku olukuthi mhlawumbe kuzodlula 3 days phinde kufone ukuthi hayi ubaba uMngadi usenendlela ngithi mina usenendlela fast kanje usenendlela iluphi usuku engaphinde ngibone ngalo ukuthi hayi khuleka mase zokutshela ngihlale ngigcine ngabona kuthe kusuka ke lapho ngoba babona ukuthi ngiyabaphesha ngasabofaka ama-appointment kuthe kusuka usho ukuthi bese bengigada mengifika ku-floor usho ukuthi ugeli lo lapho ngesishunisi ubeke batshela ukuthi usefikile lo mama uvele kuthiwa eneke ngiqosheke ngendlela engingamqosha ngayo ngiqosheke ngempela ngendlela engaqosheka ngayo khona lapha eThekwini khona lapha eShelling House yabo nje manje mina into engiyifunayo ngiyaxolisa ukusho mhlawumbe kusazofika mina into engiyifuna ngifuna ukuthi before ummeli mase ngithola nje ummeli nje mase ngithola into eqale ngifuna ngicela imali yami ngicela nemali yami yerent bese ngikhokhile ngakho ngoba ngabe le mali ngaba yikhomile ngakho 2 ngicela ukuthi ummeli ahambe ayokhomba labantu baka housing ababhedla nabo le mali angithi imali wayifaka kuyena ummeli ayifaka kuyena iproof ikhona ukuthi wayifaka kuyena yes yiyo le nakho nathi yabo le incwadi yakhe le ayisayinile le i-transfer engangi-transfer kwimali yami esaving okay hayi ngoba konke wemakula bese kuba kumele sinikele khona ke lapha yabona le islip lesematerial imaterial yami ehleze sitolo cabanga ka building kwaze kwaluthwa enye yaphelele emgwaqweni kwaze kwaluthwa cha phela lalela wema makuwukuthi ihleli ka building iyona le esele nje ka building sele iroof icapha amafasitela iyayu 40 man nomsabonakala yini hayi nasi islip khona islip esini khona esinye ngizosibheka lesi lalela wema makuwukuthi ufuna imali yakho phela ka building kumele bakubuyisele cha eka building ngaya ngafike ngabatshela ukuthi kunesimo esikanje kodwa angizange ngingene in details ukuthi ngoba nami ngangitshela ukuthi mhlambe kulonyanga ophi 2020 mhlambe khona engizokuthola ngakhe uyayibona leyo kodwa nje mina ngine material ehlezi esitolo and le material ngeke bakwazi ukuyiphika ngoba ngangitransfer ngisusa kwi-account yami ngifake esitolo ayi ngangawuphethe ucash ngangitransfer transfer hayi wema udaba lakho liqondile ngithemba ukuthi wonke umuntu uyeza ukuthi udaba lakho nje liqondile and into ekumele siyenze kumele siye khona lapha eThekwini yes siyofuna lo baphethe mina into engifuna ukuthola ngoba vele lento futhi uma uqala nawo yabo nje mina ngasheshe ngayibona umuntu lo wayithatha le filing uvele uhlangene nalomuntu ababelukhuza owakhipha lencwadi lo owenza ifiling uzama ukuyimboza lento ukuthi ingabonakali ngoba naye uphakathi yabo nje abantu abakulento ungazika abantu bakhona yilo wathatha le filing lo
engamfica khona ema-ofisini ngoba ngendlela futhi ayinyongezele ngayo wayikhuluma ethe engafuni ukumbheka emehlweni mina ngimbuka kanje ngimbuka ngoba nginalento ukuthi kuyamazi lo mfana lo ngingafuni ukumkhombisa lo wayengenza interview ngangafuni ukumkhombisa ukuthi khona into engiyibonayo. Okay, wena from manje usafisa ukuthi uyohlangana naye umphathi wabo lapha lo ade bembalekisa? Angazi ngize ngihlangane naye ngoba eneke uyabalekiswa ngithe ngisuka udaba lami ngase ngifaka kuMzansi ngabhalela uMzansi ukuthi nginenkinga kanje kwathiwani kuMzansi wathini ulokhu sesikhuluma olokhuza ngoba kuMzansi bayakwazi ukunixhumanisa ukuthi nikhulume wathi mina angihambe ngiyokwenza zonke izinto obese ngiyabuya ngiza kuyena ngoba kunalo mfana lo kuyena wathatha ifiling ngoba ngangifuna ukuthi umphathi akaphande yena ukuthi wazini ngalento ngoba phela manje mina ngilokho ngishilo kuyena ukuthi ngoba lolu daba liyakuhlula yini ungalisi umphathi omkhulu kube uyena olukhulumayo no keep isinqumo sokuthi kwenzakalani keep isinqumo ukuthi kwenzakalani akafuni ukuthi ngithi mina ngiyekelani mina ngihambe mina ngekuyena uyangivala mina ngigcine ngoba nakhona ngabona ukuthi lo vele ngoba kuthiwa vele bayafihlana bayakhaphana kodwa lo umphathi mangasayizwe lento ukuthi baningi abantu abakulento mhlawumbe angayilandela ngoba ngale yabo ngale la report khona amaculo kuzama bathi kulo othathe le filing yabo ukube unayo into emkhombayo ukuthi naye wayekhona lento wathi ngabe sihamba naye siyamuka manje ayikho into emkhombayo zonke izinto zikhomba ummeli okufanele simthole okuyena ozokwazi ukuthi veze laba abantu. Ummeli wamthola kanjani? Ummeli ngamthola ngabafana omunye oyihloko samhlala la eMount Royal nomngani wakhe abasebenza nabadayisa izindlu. Okay. Ummeli kusho ukuthi umuntu ongatholakala ngoba umuthi wamthola ngabafana bakini futhi umkhondo oqala before sithola ummeli kumele siqale kubona ibona abazomkhipha phela. Yes uyabona nje lo omunye ohlala la eMount Royal siyacommunicate naye kakhulu uyayathi amazi ukuthi khona lo omunye oqashile uhlala eMayville engaze ngathi uyena uzokuhamba uyokhomba lo mfana lo omunye waseMayville lo ngithi mabe ngikhuluma naye anganaki lo mfana kanti lo mfana cha lento ikhona lento kanti lo mfana njoba ngiqala lapha eShell House ngiyithuke ngesikhathi eyithela kumina ngiqashe ngiseshell house ngifuna ukumbona ukuthi uzokwenzani la eShell House abesecela yena ucebo yena lo mfana ophethe ifiling yakhe kwathi ngelinye ilanga ngababamba bavele ngathi yabo namhlanje ngizocasha ngifuna ukuzwa ukuthi bathi ngizoqhamuka mina sebexoxa ngangempela ngacasha uthe nje uqhamuka ucebo ngathi yabo nje ukuqhamuka nje ukusiza lo usho ukuthi usasiza yena ummeli ngoba phela lona uyena umuntu kammeli lona okwakuyena babehamba bengikhombisa lama site okwamanje kusho ukuthi namanje usaqhubeka usaskema abanye labantu ngoba lo mfana lo waseMount Royal ushilo wathi eneke lona usaqhubeka nalokugebengu ngathi mina ukhuluma kanjani mawuthi wena ngokulokhu uthi wena awazi ukhuluma uthini mawuthi lo usaqhubeka kangangoba manje khona lento efikile le yakhumbula le umasipala wakwakhela izindlu naba abantu sebegcine besethatha umfowabo aphinda athatha usisi wabo yavalwa kamasipala njengoba sekusebeze baletha uFlips kwakuyiyona lona isibuyileke loyo nto ushuthi basaqhubeka futhi nakhona basenza ubugebengu ngoba lo bengimthole engathi uhlangene naye ucebo uhlangene noma engafuni ukuyiveza kodwa uhlangene ngoba ngelila ngathi ngifuna ukuyiprove kahle le ngathi ngisacela uhambe yola nocebo ukuthi ngifuna isayithana wahamba ngoba ikhokhela wahamba yabona ngendlela abahlangene ngayo akasayikhuluma manje ngiyabo ukuthi mina ukuze ngibahlanganise mina engangithi akahamba sebekhuluma omunye umshikashika manje basha omunye umshikashika engawazi nawe lo mshikashika abathi mina eneke ngoza neke sizokwenzela wena nje ufuna indawo
ufuna indawo enetayitela nendawo uma uyitholile yaba netayitela thina sofika le sesiyikhokha ngathi mina imalini neyikhokha wathi 160 ngathi wona lo 160 efina ukuphinda futhi ngikhokhele wona ngoba le lobugebengu niyabenza hayi-ke ake ngiphumeke lapho-ke ngahamba-ke ngambopha ummeli ngambopha ummeli ngambopha ummeli ngayilandela futhi yonke ilokhu zababa bethi angiyilandele ikhona i-case number ikhona khona la ikhona amaphepha ubala ngihamba ngayombopha ngithe bengimbophile ummeli ngalandela kuthe ngelinye ilanga ngifonelwe yintombazane eyathi akadlamini yathi sisi wena awusho i-case number yakho ngisho i-case athi wavula i-case kanje hawu sisi jabula imali yakho usuzoyithola bethi hawu kangcono ngokuthi ngizoyithola ayi-ke ngivalisa intombazane ihambe uthi nya ngibona ukuthi isikhathi sihamba awuthi-ke ngifonela sisi ngophela laphana uma ungena kube uphethe i-case yakho ngifonele kuye ngithi sisi nagcina ngithembisa ukuthi imali yami izobuya athi usisike lalela-ke ntombo imali yakho ngeke uzoyithola ummeli cha ube ummeli impela kodwa sithola sengathi ummeli akarejistile la ummeli ukhona umuntu okade ufront engayo asimtholi lo muntu ukuthi ubani okade ufront engayo ummeli akarejistile la ngithi mina hawu ummeli omkhulu kangaka u-advocate uhambe ethetha amacala kuzo zonke indawo ungena kanjani enkantolo engarejistile ngibona sathi nakhona bayangishaya no futhi usehambisa intshontsho yena lo mmeli ngibona yona lona athi bathi walivula kuphi icala lakhe ingadlula la ku-Gartner sabo lapha ema-ofisini la kuvulwa khona amacala abameli okay avula khona wathi eneke ummeli sithole sengathi ngithi phela mfuneni lo kade front ayikho lo nto lalela bona wema angithi khonto ngeke yafonela yathi uzothola imali yakhe lo ntombazane ngisasale igama kodwa yathi akadlamini kodwa-ke ma kusho ukuthi yayisivela imali sizobuya kuwena futhi kwase kwahlangana kwaxoxwa ngoba khona la abangifonela khona ngoba lento bengigijima ukuthi nje phela anginawo umuntu ongilekelele ozongilekelela khona la bafona khona befona ngabo 8 ebusuku kwathiwa sisi ukuphi ngathi mina ngisemkashweni la ngiqashe khona ngisebetheneke hawu singakwazi ukuthi sikuthole ngathi uvele kwabuya fast ngathi laba ngifuna imali enkulu kabi ngifuna 160 futhi befuna ukungithumelela ngegebengu uzongiphahlaza ngavele ngathi ngashenye i-address ngathi andikho mina la ngile angisahlali la bathi manje sizokuthola kanjani ngathi imina engizofika kuningi yini ngabi mina engizofika kumina ngoba emva kokuba bakufonele ebusuku batheneke ngithi impela kwakeyona ngathi mina laba kwathiwa ukuphi singeza lapho khona izinto efasisayinise zona ngathi ebusuku ngathi mina cha imina engizofika ngisayine akuphi ama-ofisi hayi bombuye ngithi laba bacabanga ukuthi ngusinayi mina laba bafuna ukuzongibulala bangibulalele le mali ngoba bayabona ukuthi ngiyayifuna ima-ke ma wavuka ekuseni wabuyela khona wafike washo ukuthi uyafonelwa ebusuku bathi bafuna ukuzosayina ngaya khona ngathi ngafika khona ngathi mina bangifonelile laba bengifonela laba bathi ikhona imali engizoyithola yathi intombazana yangikhiphela amanye ama-forms yathi awuphinde ugcwalisela futhi ngathi mina ngagcwalisa nje ama-forms ahamba ama-forms awesingaki futhi manje la wenziwagcwalisa yathi gcwalisa sisi ngagcwalisa ama-forms ahamba laphana-ke kufanele uyilandelele wena ngalandela emva kokuba-ke sengigcwalisela ama-forms sengiyatshelwa ukuthi ummeli akarejistile njengoba engarejistile ummeli engathi bayasola ukuthi ummeli khona lo muntu afrante ngani ngathi mina ngoba phela ummeli wenu lo ngikopoloteni ukuthi ufrante ngani and lo mmeli futhi akakaze azaboshwe lo mmeli azaboshwe kanjani azaboshiwe lo mmeli akaboshiwe okay kushuthi manje la into engibuka mina kushuthi kukhulu into eyenzakalayo vele nami ngabona
ngabona kushuthi bebese ngithe intombazane sengibhizi ufakazi ukuthi bathumela umuntu ozozazo azongisayinisa or uzongisayinisa or uzongishaya kanjani phela ngathi nje mina thuma uphuthu uma izokusayina ngathi mina cha mina nje akekho umuntu engizosayina ngabatshela ngathi akekho umuntu engizosayina kuyena mina ngosayina ema-office ngima-office la ngiyakho phela inkulu le mali le wema inkulu le mali and kwakuyimali yami yokugcina le angifuni ungasho kwakuyimali yami yokugcina yabo nje le ngathenga ngayo i-material bese ngisho ukuthi if ngithola indawo mhlawumbe sengiyokwakha lokho engikwakhayo kodwa nje umuntu lona phela uyabonakala ukuthi umele omkhulu umbe is advocate ukhona ngisho ikhona into engibhidayo mawuthi ummeli wenza ifraud usabekelweni ohlwinile labameli ngoba mengimgugulusha isicelo sakhona ubekelweni ngazi ngafona ngelilanga ngifonela khona eMaritzburg ngibuza ukuthi lo mmeli nisambekeleni ohlweleni labameli ngoba lo mmeli wenza ifraud usabekelweni mawuthi uyangena nje uyaguguluza uqala ngayo hey batla 160,000 ngiyakutshela kwathulakala nje kanjani kwathulakala nje kwathula mina ngajabula kami ngithola into efanayo ngathi awema uNkulunkulu uyangithanda funa la mina la dingala phela la kuveza abantu abadlala ngabantu ngathi dingakala mina ukukhohlakala phela kummeli lo wavala ama-ofisi wabanjelwa impahla ngoba intombazane ayethandana nayo intombazane ethi uthandele igama layo noma angiyazi kahle ebusweni kusho ukuthi nje nami ngaphundule ngoba mina ngine-memory mengibona umuntu ukuthi yena ngaphundule kanje lo ntombazane isebenza ngamasipala ayiseyikhulelisile ingane isebenza ngamasipala nayo ifoni number yayo yagcina isingiblockile lo ntombazane ngoba ngiyimfonela ngiyibuza ukuthi ummeli ukhulelisile uphi ummeli le ngane yondloba ithe isuka yathi nayo number yakho usisi yambloka yalahleka ifoni number yakhe ifoni number enginayo mina eyakho ucengo lo okuthi uhlangene nayo ummeli ngoba futhi uyakhombisa ngophethe uhlangene ngoba ngihlale imbuzi into eyodwa ngithi wawuyithathelani le paperwork wayithatha ngoba wazi ngoba bonke babebaleka eShell House kwakuvele kuthiwa nje nhla kuthiwa kubuko le paper avele umuntu abaleka hayi lalela wema kumele kunikelwe khona eShell House kuyokhulunywa nomphathi wabo nami ngifuna yena umphathi and thina ayikho sengaya futhi ngale nginayo futhi case number yangale la be-report wakhona nayo futhi case number sibuze ukuthi ke makunjena ikwenziwa njani ngoba and wayithathaphi umkhandlu lo wayithathaphi le ncwadi wayithatha and ngeke ayifraud le ncwadi le wayithathaphi ngihlezi ngilinde kwayo nalondle engithiliswa nengayazi noma ikhona noma abasakhohlisi noma bakunike nalowo mkhasoko ukuthi uyocuphala nje nabakhona abangidabukela ngoba bakhona abanye abangidabukela ngaphakathi abathi ma elesimo sakho siyasizwa imali engaka 60 kodwa manje 160,000 siyobasho kanje ukhona nje umntu ubaba wathi nje ungangikhiphi ngana ngenze futhi ngizenze kwathi sobonga obonjile wenze njani ngiyakudabukela ngoba lo mfana lo yazi lo baba wazwasho lo baba lo mfana lo sesande ukukhokhiswa imali la ukuthi wena uphethe iphepha eqondini la wathi sesande ukukhokhiswa iphepha la sesande ukukhokhiswa imali la eshaya umuntu wamlandela wakhokhiswa wathi wakhokhela imali yakhe wathi nawo kube khona okuphethe njengoba nje lo mmeli wathi uyabona abafana usho ukuthi bafront engalo mmeli bathatha imali balokhuzelana bahlukanisana ngoba ngiyasola kwabona laba okwakuyibona babehambe bekhombisa ikhonto abayidla ngoba lo ohlala eMayville uyakhombisa ngoba akapheli kwaseShell House eShell House uhlale khona eShell ngazi ngambuza ukuthi mangase simcuthele nje khona eShell House angayithela kuthina mina ngifuna ukuthi ngizemcuthele ngifuna siye khona ngoba lo oyihlobo sami owahloko sakhe uyakwazi eMayville lo ihlobo sami uyakwazi eMayville kalo ulindani okuyena obaleka uyabaleka hayi nanokuthi uyabaleka uyasho ke loyo ke ukuthi zonke izinto zaseWayidlo
uyena owadla imali. Uyasho ngiyabona leyo ngathi mina ngoba phela wena uyasho ngempela ukuthi izinto ummeli wayishiya kulo. Manje phela mtshele wena ukuthi hayibo athi hayi mama ngiyamtshela nje lo mfana ukuthi akakulungisela. Uyabona ke lo waseMayville uyena engimdingayo mina ngoba uyasho. Inamba zabo labo bafana unazo. Zikhona ekalindani ikhona bakhona bobabili efonini yami ukuthi ifoni yami iyahlupha kodwa ngizozama ukuthi ngikusendele. Okay. Bekumele sibafonele khona manje sikisi. Awuthi ke ngobheka lapha endlini ngahamba ngiyobheka lapha endlini ukuthi ifoni isinjani ngibhale phansi nginike. Okay. Ngahamba. No, noma siqedelele. Okay ma. Wena kahle ubufisa ukuthi ubuye ubonana lo mphathi walapha. Uyabona nje mina ngiyafisa ukubonana nalomphathi khona ezokwazi ukuthi enze follow up ngalento ngoba ngiyacabanga ukuthi akanayi into ngoba asikazi sibonana akanayi ukuthi kunento efana namanje kunefile efihliwe angayazi yena efana kunomuntu engimpointayo beside lo othathe le file yena khona umuntu esengimpointile khona ngaphakathi engimaziyo ukuthi wayihlala lapha kumele wayihlala kanjani lapha kulo yamleni uyena futhi okhipha nama sites asenyuleni ngokwangitshela kahle ugift wathi ugift nangu umuntu oqondene nama sites asenyuleni webafi nangu umama ezokhala ngama sites asenyuleni wazini ngalento wathi mina ngazi ukuthi lokho ekuqala izandla mina ngazi ukuthi ngathi mina kodwa wadilwa nenyulent ngalolu wahamba lo nalo wakuthathwa wayengakukhombisa kanjani yabona vele mengilwa nalo wakakhumala ngilwa ngimtshele ngithi biza phela nalabo enanihamba nabo ngoba lento nina engathi niyayazi nonke kodwa nje engithanda kakhulu kulento lo omunye ulindani lo ohlala eMayville uyavuma ukuthi ummeli babehlangene bobabili benucebo akabakhiphi kabani kodwa uthi nje ucebo uyayazi lento ngoba ngisho noma sengibabamba la behlangene khona uyayathi lo lungisela umama lento kushuthi kahle bakwenza isilingo ngenziwe isilingo. Hayi ke mama asike siplanene usuku lokuthi sinikele khona lapha mina ngiyafuna impela sike singene ngendlovu yangene yebo futhi engazuthi singafika ekseni ukuze nabo abaphathi bephelele sifike nje sususe lapha ezantsi umsindo sikhuphuka naso phezulu ukuze vele basusa umsindo lapha vele bazoswa ukuthi hayi engazuthi ngoba yabanje into engidinga kumele ngidinga imali yami phela imali yami rent esengikukhona isand plus 200 2000 manje imali nje ithe bengiyibala imali yami nje 190 imali yami enhlizweni nami lokhuze futhi ukube ngiyakhuluma ngiyasho ukuthi ngoba phela nasetohweni ngamiswa ngiphilele le mali yomyeni yona lese ngilala ngadlile ngikhokhela irent kodwa kunemali yami ekhona kubantu ngiyayifuna le mali lo beli ngiyayifuna yabona nje netholakala into nje uqala ngifuna ngongena lapha eShell House ayokhomba bonke labantu ayihlangene nabo ngoba phela uyasho kwabanye laba abantu bayasho bona labafana bathi wayehlangene ucebo manje kufanele asale akulungisele lento akalungisa umfana shona le nami akangithathe nje athi asambe khona la siya khona ayingabe ngabona ukuthi ingathi sengizonqumeka kwanami manje uthe efika ngelilanga ngathi angisahambi esetha sahambeni siyahamba manje ngabe ngirealize ngibese ngibuya ngithi bengihamba bengiyoza kodwa lo mfana benginqoma phela lo mfana nganqoma kwangempela phela manje ethola ukuthi eneke khona into lokho ngimlandela kusho ukuthi angangqoma futhi angalokho nje abantu phela futhi thiwa hayi oza nayo yes ngayeka nje ngathi angisahambi lutho ngoba vele ayikho nanento engiyihambayo angisizakali ngalutho manje vele bese bezokukhandela itulo lokuthi nje yabona nje le eyokuthi eneke intombazana lapha sengiyifonela isithi mayiqala nje lento ummeli asimtholi and ummeli siyasona kanjani ummeli omkhulu kangaka ngambuza ngathi ummeli omkhulu kangaka advocate wonke
ufrante ngobani ngathi ifunani-ke lo manje afrante into ngayo. emnandi nanokuthi wayifaka kuyena imali Yebo. and i-proof ne-signature Khona yakhe yonke nansi. into, khona yonke into. Khona into ngisho nama-office akhona, khona yonke into. Hayi abantu kumele bayiyeke lento yokugana nabantu ngoba besebenzisa ama-powers abo ukuthi bona babameli. Yes. They can do whatever Yes. they like Yes. ebantwini. Kahle kahle ukuchaphaza abantu lento Yabo nje kwakona lapha kalegali nakhona bengifisa ukuthi kuyongenwa khona. Kobuza ukuthi kafonelwe intombazane engitshela majabule uzoyithola imali yakho. kwagcine kwathulakala. Emva kwalokho sengitshela ukuthi hayi ummeli sebemcheckile ummeli eneke. Ngiyabuza kwayena lo mmeli senimtholile nanampopo. Lo mmeli usakhona futhi ohlwini labameli. Ngophela ummeli owenza ifraud uyakhishwa ohlwini. Uyakhishwa Ngoba manje usikhuthena kahle kahle akasebenzeli umphakathi uyisebenzela yena. Ngoba ngithe mengilandela la ngabo 2021 wakhonjwa ePine Town. Wathi usePine Town. Manje angikwazi nanokuthi phela manje ngomuntu wesifazane angikwazi ukuthi ngizohamba nobani ngathi mengicela lo owangitshela ukuthi ePine Town wathi eneke yabo eneke singayihambi lento fana sihamba sifuna amaphoyisa ngoba manje sothi siyahamba noma uthi uyayiqhamukela wena asheshe yabo bakubone bankazatha bo bebaningi ngomuntu wesifazane ngagcina kanjani nje. Okay mama, ngicela ukushutha leli gama leli sizomtracer sike nathi sithi umhlala imibuzo nyana embalwa noma okay ngizokwenza lokho masesami. Okay hayi ma bengicela ukuthi sike sizameni ukuya khona eShed House yeah sike siyoza ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngento kwenzakalani ngempela masisuka khona sinikela khona lapha kubameli laba bangaki akhona futhi namaphepha akhona phinde sibabuze ukuthi kahle kahle icase kama kwenzakalani ngoba 106 taxi act wayona le engayifaka ngale le ngayifaka ngale la beboshwa khona mangabe bezinto abantu bakamasipala nakhona kwagcina kanjalo nje okwayekade ethe uzongibizwa ngoba lo ngale wayibona lento wathi ngeke lento fanga ilandele lento bathi wathi lo yabhudi eneke laba baye basithethise kwamasipala bathi thina sisheshe sibabophe singezanga kubona sobakokoloda wathi ubhudi lo wawuneza phone number bafonela abafonele baphotha ngembuzo baphatha ngembuzo loyo kowasho wathi yabo kube unayo into ebambekayo ngalo wathatha le filing benzoba kufaka phakathi ngoba kusho ukuthi ikhona into ekhona lamaphepha lawo wawathola kanjani ngathi lamaphepha lawo manje womabili ngani ke nje size siye phambili i-proof ye-payment ikhona yangena kummeli ngo yena lo mkhulu kakhulu yena lo ngqongqoshe lo yebo somkhipha ukwazi alright ma haya ikeke cela ke sike sizamene kusenzeni iplan ukuthi sinikela kanjani khona hayi ke ma ngiyabonga ke okay isikhathi okay sibona